Diama, ndagira ngo nkubwire ngo umugabo wita Florentino Perez akomeje kwiharira imihanda y'uyu mupira w'amaguru. Ni nyuma yuko yari yatangaje bomba ya miliyoni 150 ku mukinnyi umwe yise Galacticos uri kuri level ngo ya Cristiano ndetse na Kaka, akanatangaza criterias zose. Abenshi batangiye kuvuga ngo Nasser El Khelaifi, president w'ikipe ya Paris Saint-Germain, ari mu kaga gakomeye cyane, bamuteyeho igitero gikomeye cyane. Ibyo byose ndaza kugenda bigusobanura nkubwira impamvu abenshi babitekereje gutyo kugeza kuri izi saha. Murabizi ko twakora ikiganiro mu gitondo kibivugaho gatoya cyane, ariko nanone bomba kakanya isohotse cyane ni Michael Olise. Yayobeje ibirari avuga ko Michael Olise atarimo, ariko nanone kuva kwa Fabrizio Romano hari inkuru isohotseyo cyane ikomeye cyane, dore ko abenshi bari gutekereza ko umwanya muri Real Madrid ushobora kuba ufite ikibazo ari umwanya wa karindwi cyane, ndetse no muri midfielder abenshi batangiye gutekereza ko ngo mwibanga rikomeye cyane hari ibyo Fabrizio Romano atugejejeho kano kanya kuri Michael Olise. Byatangiye kuvuga ko abari impande ya Florentino Perez batangiye kugenda bamenya ko ashobora kuba ari maratekereza no kuri Michael Olise imbere y'ibindi byose. Ariko nanone ndagira ngo nkubwire ngo Lamine Yamal nawe hari ikintu akoze muri Liga Santander. Ikindi bita Rafael Leao nawe hari amagambo yatangaje. Ibi byose hamwe n'uwo bita Andy Robertson nicyo kiganiro ngiye kugenda nkugezaho. Ariko mbere na mbere ndagusaba gukora subscribe kuri Dako Sport Hub. Nukunda ibyo dukora, duha igitekerezo cyawe cy'icyo ubona twakongeramo, icyo twagabanyamo n'icyo twakongeramo. Ikindi sharinga bino biganiro, likinga. Ikindi kandi ndagusaba ko wakomeza kujya ubana natwe umunsi ku munsi kugira ngo bino biganiro bijye bikugeraho unyambere. Ariko mbere na mbere ndagira ngo nkubaze ibibazo bibiri muri kino kiganiro ubanza kunsubiza muri comment niba koko turi kumwe umunsi ku munsi. Ikibazo cya mbere nifuza kuba nakubaza, umuntu bita Kivica, umukinnyi wa Paris Saint-Germain kina ku ruhande nk'umuforward, ubona ari uwuhe mu winga kugeza kuri izi saha umurenzeho mu winga basigaye ku isi current form? Icya kabiri ndagira ngo nkubwire ikibazo kimeze gutya, nakinanye na Bruno Fernandes, nakinanye na Jude Bellingham, nkinana n'uwo bita Lamine Yamal. Ese ndinde? Uraza kunsubiza aho ngaho muri comment kugira ngo tujye dukomeza tugenda atubana. Reka tunyarukire ku mugabo rero ukomeje kunyeganyeza imihanda y'umupira w'amaguru, bamwita Florentino Perez. Amaze imyaka 22 ayoboye uyu muryango wa Real Madrid, uyu mu businessman. Ariko Florentino Perez yubakiye ku Galacticos mu mwaka w'2000 kugeza 2006, aho yashyizemo ba Ronaldo Gifaru, ashyiramo ba Zidane, ba Beckham ndetse n'abandi bakinnyi benshi bagiye batandukanye, ndetse na ba Figo. Abo bose n'abakinnyi yagiye ashyiramo. Yarakwitinze yongera kugaruka 2009 ubwo yazaga muri Real Madrid, azana ba Cristiano Ronaldo, ba Benzema, azana abakinnyi bagiye batandukanye nka ba Gareth Bale, ba Eden Hazard, ba Kylian Mbappe. Kugeza kuri izi saha imyaka 22 rero irihiritse. Amatora ku cyumweru arateganyijwe, agomba guhataniramo n'uwo bita Enrique Riquelme ndetse n'uyu mugabo Florentino Perez. Iri joro rero nibwo yari yamenye bombe hasi. Benshi batangiye kuvuga ngo uwo bita Nasser El Khelaifi, president wa Paris Saint-Germain, kugeza kuri saha igitoro gikomeye cyane gituruka mu ikipe ya Real Madrid, miliyoni 150 ku mukinnyi umwe, dore ko baheruka kugura abahenze ari uwo bita Eden Hazard. Ni ukuvuga ngo rero kugeza kuri izi saha n'abakinnyi bagiye batandukanye muri uyu muryango w'ikipe ya Real Madrid batangajwe cyane, bakomeje kugenda bagaragaramo. Ariko ndagira ngo wibutse ko muri Real Madrid n'ubundi amafaranga yirutse gutanga ayemereye cyane. Turahera ku mwanya wa gatanu tuzamuka kujya ku mwanya wa mbere, ni miliyoni 80 Chouamini, miliyoni 94 Cristiano Ronaldo, miliyoni 101 Gareth Bale, miliyoni 113 uwo bita Jude Bellingham, na miliyoni 121 kuri Eden Hazard. Miliyoni 150 ziriho ikibazo, ninde ugomba kuzitangwaho mu muryango w'ikipe ya Real Madrid? Abenshi rero batangiye gutekereza ko Nasser El Khelaifi, kubera impamvu zigiye zitandukanye, niwe muherwe ufite abakinnyi mu biganza bye bari ku rwego rudasanzwe, baba Galacticos bamaze kwiyanzura kandi barimo baratwara ibikombe. Ikindi kiyongeraho muri criteria zagiye zitangwa, ni batoya, current form bameze neza. Ndavuga Joao Neves, ndavuga Vitinha, ndavuga Desire Doué, nkavuga na Kivica. Ariko nanone hagarutse umwe bita George Mendes, umu agent w'aba bakinnyi babiri, Joao Neves ndetse na Vitinha, aba Portugal, nawe n'umu Portugal.
bavuga bati kubera umubano mwiza uwo bita Jorge Mendes afitanye na Mourinho, bose ari abaportuge kandi akaba ari nawe mu agent wabona abakinnyi babiri Vitinha ndetse na Neves bavuzwe no mu majwi ya Real Madrid, birashoboka ko byaza gutuma biza korohera uwo bita Florentino Perez kure ibidi ya miliyoni 150 kuri bano bakinnyi bombi, umwe muri bo bakabasha kuba hagira ubonekamo. Ikindi gikomeye cyane, Kivica nawe yagarutsemo kubera ko ni umukinnyi muri forme zidasanzwe kandi ni mutoya. Undi ni Desire Doué, undi ni Musiala wo mu ikipe ya Bayern Munich. No kuvuga kugeza kuri izi saha uwo bita Florentino Perez yavuze ko atari Jeremy Doku, avuga atari Michel Olise, avuga ko atari Harry Kane, avuga ko atari Erling Braut Haaland, avuga ko atari Enzo Fernandez, ndetse yavuze ko atari umukinnyi muri Premier League. Gusa yavuze ko agomba kuba ari kuri level ya Cristiano Ronaldo cyangwa se Ekaka, kuri level bari bariho nk'aba Galacticos. Yongeye gutangaza amagambo akomeye cyane, yavuze ngo Jose Mourinho niwe muntu tubona ashobora kongera kugarura competition cyangwa se competition spirit mu ikipe ya Real Madrid, kubera ko ni nawe muntu wabikoze mu myaka ishize. Turizera ko rero ariwe muntu wayigarura muri Real Madrid. Ubwo yavuze competition spirit no kuvuga ngo kugarura ihangana mu ikipe ya Real Madrid nk'iryo yari isangamo, kuko biragaragara ko ku mugani Real Madrid ishobora kuba yaratakaje guhangana mu mupira w'amaguru. Aka kanya rero ku kinyamakuru cya Fabrizio Romano nibwo bamaze gutangaza ko mwibanga rikomeye cyane abakomeje gukurikiranira hafi uwo bita Florentino Perez ngo yatangiye ngo by'umwihariko behind the scene izi miliyoni 150 zishobora kuba zirimo zirateganywa ko zishobora gutangwa kuri Michel Olise. Nubwo Florentino Perez yaratangaje ko Michel Olise atari muri runo rutonde, ariko ngo mwibanga rikomeye cyane abamukurikiranira hafi barimo baratangaza ko yatangiye ngo kuba ashaka gutanga bidi mwibanga rikomeye cyane ku mukinnyi bita Michel Olise kugira ngo amuzane mu ikipe ya Madrid, ngo arakora igishoboka cyose kugira ngo Michel Olise abe yamwinjiza muri Real Madrid muri uyu mwaka. Uyu ni umugalacticos mu buryo bwemewe, kubera ko urebye dribbling ye, ukareba urwego amaze kwishyiraho, ukareba umupira azi, ukareba agaciro afite, ukareba uburyo akina, ukareba ihangana mu kibuga, ukareba urwego rw'imikinire ye n'ubuhanga afite, uyu ni umugalacticos. Ndemera nashidikanya ko cya kibazo nababajije cya mbere ngo ninde urusha Kivica mu bawinga bahari, abenshi bari buze kuba batangamo uyu mugabo Olise. Wenda bari buze kuzanamo na Lamine Yamal, ariko bari buze gutangamo na Olise. Nanone kandi ni ikintu gikomeye cyane gikomeje kugenda kigaruka. Umuperezida witwa Oenebe, ndavuga umugabo wita Uli Oenebe, ni perezida w'ikipe ya Bayern Munich. Mu minsi ishize Florentino Perez agerageza kuganiriza ku kijyanye na Michel Olise, bamuteye utwatsi baramubwira ngo ntagagurishwa, niyo kabone nubwo wazana miliyoni 200 ntago Michel Olise agurishwa mu ikipe ya Bayern Munich. Ni umukinnyi twubakiyeho projet yacu y'ejo hazaza. Icyitonderwa gikomeye cyane, aya makuru nta gihamya gihari gikomeye cyemeza ko iyi bidi yatanzwe mu ikipe ya Bayern Munich. Ni amakuru asa nkaho arimo aravugwaho cyane, nubwo yayobeje ibirari Florentino Perez, ariko abamuri hafi barimo baremeza ko ngo yatangiye kugerageza kureba ko byashoboka. Hari abagabo bazi gukora amadira agiye akomeye cyane. Ikintu ndi kwibaza rero, Jorge Mendes ashobora kuba inkingi ya mwamba muri transfer, cyangwa se akaba umwe mu bantu ashobora kuza gufasha Florentino Perez kwinjira mu ikipe ya Paris Saint-Germain kuri bari abakinnyi babiri abereye umwagenti, yaba Vitinha ndetse no bita Neves. Aba ni abakinnyi bamaze kwigaragaza ko ari abakinnyi bakomeye ku myanya yabo, yaba Neves kuri nimero 6 ku myaka ya 21, yaba Vitinha ku myaka ya 27, 26 ku myaka ya 27 ku mwanya wa nimero 8 babonye uwo bita Toni Kroos mushyashya. Real Madrid byayorohera cyane Jose Mourinho, bose n'aba Portugal kuba baganiriza uwo bita Jorge Mendes, akaba yabasha kuganiriza abana bakinnyi babiri, umwe muri bo uwo bita Nasser El-Khelaifi akaba yamutakaza. Iki ni igitero gikomeye cyane gishobora kwinjira mu muryango w'ikipe ya Paris Saint-Germain. Ariko nanone aya makuru nayo ngo haya Michel Olise nayo yabika ahantu uyabika ahantu. Aya ni amakuru nkomeje kugenda mukurikirana mu ikipe ya Real Madrid, bikomeje kugenda bikomera. Ariko nanone ndasoza nkubaza, Michel Olise, Vitinha
na Neves ntoranyiriza umukinnyi umubona Real Madrid ikeneye kurusha abandi. Ese binjije Michel Olise, ikipe ya Real Madrid buri abusatiriza burimo Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, bukiyongeramo uwo bita Michel Olise, mwoka byaramwe. Iyi Real Madrid koko ku mugani ntiyabigaruye competition spirit, winning spirit, fighting spirit. Jose Mourinho yabagiye kongera kuzura Real Madrid. Ese bazanye Vitinha akaba box to box mu kipe ya Real Madrid, ntago mwamubonye Toni Kroos mushyashya. None se mubonye Neves, ntago mwamubonye nimero 6 Machachari, umwana uri ku rwego rwo hejuru muri umupira w'amaguru kugeza kuri izi saha. Mbibutsa ko Florentino Perez yatangaje ko no umukinnyi ukiri mutoya ufite akazoza ugaragaza ubwiza kano kanya ndetse n'akazoza mu gihe kiri imbere. Ibyo byose ya Michel Olise arabyujuje, yaba Neves arabyujuje, yaba Vitinha arabyujuje. Ikindi kandi akaba afite character y'ubugalacticos ku rwego rwa Cristiano Ronaldo ndetse na Kaka. Iki ni ikiganiro nkomeje kugenda bakurikirana. Uko makuru ari bugendaza ndagenda inyabagezaho umunota ku munota. Wowe urasabwa kuba kuri Dako Sport Hub nturekure. Reka nkomeze kuri iyi nkuru ariko nsohoka muri Real Madrid. Ibyinshi byamaze kubibabwira muri Real Madrid, ibindi birigenda bisohoka ndagenda nabyo ngenda mbibabwira. Tunyarukire muri AC Milan. Bamwita Rafael Leao. No mukinnyi wamaze gutangaza AC Milan ko ashaka kuva mu muryango w'ikipe ya AC Milan. Yongeye no gutangaza amagambo akomeye cyane ati muri uyu mwaka nakiniye ku mvune amezi 4 cyangwa 5. Byatumye nanarangiza sezo meze nabi ariko ntameze neza muri statistique. Ati ndifuza rero guhindura ubuzima. Ndifuza ko mbonye amahirwe yo gukina muri Premier League kubera ko nayikurikiranye igihe kinini. My idol ya Cristiano Ronaldo nakomeje kugenda ndeba Manchester United nkumva nanayikinamo, ariko nanone nkunda na Arsenal. Yongera no gutangaza ko muri Espagne nahabona ko ari urwego rwe. Yavuze ko Premier League ndetse na Espagne, ndavuga Premier League ndetse na La Liga, ari amaligue yifuza kuba yakomereza mu rugendo rwe kugira ngo azamure impano ye ijye ku ruhando mpuzamahanga. Yifuza kuba umukinnyi udasanzwe yongera kwigaragaza ku ikarita. Ese uyu mukinnyi ni iyihe kipe iri bumutsindire? Ese ni ikipe zo muri Espagne muri La Liga Santander? Ese ni ikipe zo muri Premier League? Wowe uri kubona ari izihe kipe ziri buze kuba zimutsindira muri iyi mercato ya Sam yibereye mu ikipe ya Portugal mu gikombe cy'isi? Tuvuye aho ngaho, Lamine Yamal ku myaka ya 18 azuza imyaka 19 ku itariki 13 z'ukwezi kwa karindwi muri uyu mwaka, yavutse 2007. Uyu ni umukinnyi wabaye umukinnyi w'umwaka muri La Liga Santander 2025 2026. Imikino 28 yakinye muri La Liga Santander, uruhare rw'ibitego 28, ni ibitego 16 ndetse na assist 12. Ku myaka ya 18 ibura ukwezi kumwe n'iminsi 8 kugira ngo yuze 19, Lamine Yamal abaye umukinnyi wa sezo ya La Liga Santander. No mwana ukomeje kugenda ahigura ubuhigo, akora ibidasanzwe, record agenda azibreakinga. Ikindi kandi no umukinnyi umwe mu bitezwe kuba agiye kuba akora iyo bita debut ya mbere mu gikombe cy'isi, ariko agiye kuba yerekana ko nanone Espagne yagira icyo yifasha kugira ngo bigende neza. Ese muri kubona Lamine Yamal muri uyu mwaka ari mu bakandida ba Ballon d'Or? Ni ikibazo nkomeje kugenda nibaza. Icyanyuma nasozerezaho nuko muri Tottenham Hotspur wo bita Roberto Di Zerbi wayifashije kutamanuka mu cyiciro cya kabiri, yongeye kuba akora signing y'umu free agent bamwita Andy Robertson kuva mu ikipe ya Liverpool. Uyu ni umukinnyi wamaze kuba yinjira mu ikipe ya Tottenham Hotspur. Byamaze kuba biba official and confirmed. Robertson mu mwaka utaha 2023-2027 arabagaragara mu mwambaro w'ikipe ya Tottenham Hotspur. Ukurikiyeho ni Senesi, uyu munya-Argentine uturutse mu ikipe ya Bournemouth nk'umu free agent. Biri buze kuba biyerekeza he. Ndagushimiye cyane, twaganiriye kuri Lamine Yamal we ukangiye mu cy'umukinnyi w'umwaka muri La Liga Santander. Twaganiriye kuri Rafael Leao wamaze kubatangaza ko yifuza kujya kugerageza ubundi buzima bushyashya. Yatangaje champion ebyiri, La Liga Santander ndetse na Premier League, ariko ngo akunda Manchester United ndetse kandi yongeye no kumentioninga ikipe ya Arsenal. Ikindi kandi twaganiriye ku mugabo wita Florentino Perez
umwe mu bari guteganywa ko ashobora kongera kuyobora Real Madrid manda igeza 2030, kandi watangaje bombe ya miliyoni 150 ku mukinnyi mushasha ugomba kwinjira muri Real Madrid kuri uyu wa kabiri. Ikindi kandi hongeye no gusohoka amakuru ari secret cyangwa se amakuru ari behind the scene avuga ko yatangiye kugerageza kuba yaganira no bita Michel Oisa, nubwo bamutoye twatsi bamubwira ko niyo yatanga miliyoni 200 wabita Uri Hoyeneb atayafata. Ese iki kiganiro cyumvise gute? Ndagushimiye cyane, ndagusaba gukora subscribe kuri Dako Sport Hub nukundi ibyo dukora, ndagusaba gukora like, ndagusaba gukora comment utubwira icyo twakongeramo, ikindi sharinga cyane, ikindi nyoreke no kuzindi mbuga zacu ni Dako Sport Show, TikTok, Instagram, hose ukore follow. Icyo nagusaba rero komeza kubana n'Imana, Imana ikomeze kuba mu bintu byawe byose ukora muri ubuzima bwa buri munsi. Ndagushimiye cyane, ciao ciao, bye bye, hasta la vista.